Hello, friend. Kicingsi kardam kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame lapen pini nali tum fan la so video long nang kethan ponsi matina ki wan pila bangan nali tum la screen long thek pon long exi Karbi Anglong Autonomous Council mate Department Operational KAAC Secretariat hin pen kipi pon notice APUTHAK nali tum fan nang than pachini ponik po kopia notice sida kipi pon lapen ang ton details bang nalitum thek ponong ipon nalitum jong sila so YouTube channel nanta subscribe krilang pate prabjen pe nalitum subscribe ikon lapen latest update kilong wer jefan belarjan thekloing hoda stamina nalitum berpon igdenon tane non Karbi Anglong Autonomous Council mate Department Operational in ben kupia notice ki pipon mala so details lang pononang lapen chetan pononang video lang misan nalitum share ikon lapen liking sin nalitum pikon tane non pathek pen lang pononang lapen chetan pononang Tangre non pathek pen chethan pononang Karbi Anglong Autonomous Council mate Department Operational KS Secretary diphu 782448 kidam tang hol so Department Operational a hin pes tame voring war sai ka PAKLANG pondo nalitum thek pon long ikpotam hailo so YouTube channel long so sipni bang puthot nalitum phan so video long nang kethan ponji labang ke non written examination of the notice bang pipon igelo so notice long pps on se tok pon mal so putha nali tum phan so video long non nang than pachini pon ikpo nali tum da screen long thek pon long exi dak 9 September 2024 dak notice bang ki pipon lo nali tum la screen long thek pon long ikpo la pen dia ikthal so advertisement dia ikthal so notice lo la bang an dak klar pon ik edalo Sitamida ke tokpon anason nilin than pachini pon ipo. The authority of Karbi Anglong Autonomous Council diphu is pleased to declare the roll number of qualified candidates of written exam on the post of Block Primary Education Officer mate BPEO lapen Exploration Officer ke Karbi Anglong Autonomous Council mate KAAC which held on 9/12/2023 lapen 16/12/2023 respectively at Rangbom Higher Secondary School diphu mate kidam tang aningkan 9 December ahot sidak PAKLANG pona orang warsai napena post labang kelasana BPEO post la Block Primary Education lapen putha da dutlang Exploration Officer post PAKLANG ponigla lapen la suppose along ki jogdon tum anat tum afanon putha da written exam afan ke hang lo na si roll number na litum na screen long thek pon long ikpo kicheng si na litum dak thek pon long exi roll number of the BPEO written exam qualified candidate 12 nos kadoka en pen dak 12 nos on dak select pon iglo roll number 2 la pen 3 la son dak roll number 6 la pen 8 la pen 9 10 11 13 15 16 17 18 dak kadoka we pen bangkrehini pandak select pon iglo asonta taxi roll number of the Exploration Officer written exam qualified candidates la bangke kado ka pendak bang thog of select pon iglo roll number la bangke nanitum la dak thek pon long ikpo 010407 la pen 20 25 30 alang nitum ansi dak bangke select pon iglo la pen the about candidates are requested to appear for Viva-voce test on 25 September 2024 at KAAC Secretariat diphu from 11 AM onwards. Dan nani tum dak thek pon long exi non alang litum fandak kedam tang hot bang written exam la bang tok pon dak pes tame select pon iglo plan candidate tum fan la pen non puthot la bang ke dak nani tum Viva-voce test bang nani tum pidam nang po lapan ki pidam nang dia det lapang ki non ki bang 25 September 2024 adim lapang ki KAAC Secretary diphu along stam nang po lapan apor lapang ki dak 11 AM po si topon la so prang litum dam nang po lapan putho dak topon dutlan litum dak thek pon long exi future they are requested to bring all
their original certificate of educational qualification and responsible certificate, and also it requires to bring their written exam admit card on a day of Viva-voce test. Mate Viva-voce test ni labang kinang litum original certificate ki poneng si labang ki kinang sotlo lapen written exam ki tohod admit card sta menang litum ki poneng ji putadak tokpon nasi so hovering over sailong dagnon ka select pon anatum labang kinang litum roll number bang tek ponlong ikpo nasi present pen nang litum Viva fan lenang litum dak chitik Mexico mela na pera date bang kay 25 September 2024 pen roll number nang litum puta dak lang po niko kinam tang hot written exam nang written exam nang gi pass na tum na roll number 2 3 11 6 8 9 10 11 13 15 16 17 18 lapen putat exploration officer along select pon labang ke roll number 1 lapen 4 7 20 roll number 25 30 alang litum hello Viva fandak select pon ik lo lasila so hovering over sailong landak roll number ki do anatum labang ke litum original documents chepon si mate written exam ki tohod admit card stamina litum pon si Viva fan jisik dam nang pumate Viva-voce test fan bangan alitum pidam nang po jalala si video bang nalitum kan mas share un serego Karbi Anglong rasta me pechinik nang lapen pelaik na lapen lasun update kilong video fan nalitum so YouTube channel la bang subscribe ko si pinya video long mala aneng ton ponik na lapen domi thak me kadu kabe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do anu pas tame nilin pen kardom to change